mabumu mienu nti oya ade hu se we 250 no ma chiro no so no 250 milligram we eto mu a obekọ off and wo fa na sen wo de dan na beka so we no opan ni say ya on say na wa ye we say drink no ebi wo ho drink ni bi ni what I say for to na wa ye de won say na moto bebre timi di de e hye milk mu what I say ba bebre super for wet my de ata friend say na moto free to off no ene menu anom ene e shower ha ye di nkomo ye hwe oba wonim red Bachai. within the same A frame a prosla street in so a frame a bonny and a frame a street in so. then na wo taifa Oh, maybe there may any GH any red no. GH is a any GH blue cheese GH in it. Where I shish 120 fire. Where see a red. Putin, a friend of Putin. Some friend Putin Russia because we know speed of my one speed, you know. Papa no shit. Oh. A day what me fabes. Oh, me dem me ma fabros 3 me okay. 3 dako. A day. So far no pay we any number na What the whole day na 3 me okay na masana ko na one side na ma shishi ni begu so na koye level. Oh. It's a day near my best say now. Me dia me kapa na me kita ndia na ma me fa ne dia me fa puti me san so pai ecstasy oh ada chi na se me nya GH bi ntwa nto so oh na me hihye na emma me vim na me fa ye more things oh because they was street so that chi bia so ye planning for ska ti adi chi bia was street so the boys and girls ye na skanten ye nya obi a person kon wa ha na ye me ye sa blabo ye anka ye boy ba na bibi so nti na ma bibi we nyina ye Aba. That's it. Memo akwaba BM Adom TV. Badwam Jumedi. So health tips so me sure say we follow. Hypertension Mr. Ye nyina ye nhwe apomuden ho nsem no eye. Yare bia ha wadwea. Ofre Dr. Dubuatia. Obejo so apart from the edi ho komo ene yare bia ha wadwea ofre no a obejo so 0244867068. Medi de afia amankwa tamaklo. Meda asese wafidie no edaha. School no ekoso first draw no kwa brane aja na ta so din aka 2000 kwesi beba na o de asemidika eno so another draw bekoso na fi o man so pensem another draw so akoso 1000 ye wo hia nse utwagum 10 cedi 5 cedi 10 cedi utwagum sa afide ndi o chirare se numbers no ebam bebre ho ase wache okon ese ne o 1000 de abo ataso nkofo we mu red fu emzenzo mu twetwe ska bia sanka bibia academy mewo mia nua be ma Dr. Shine akwa ewo ha e ba bedim ko hwe as except kitu ya body a kire odi otu onye ba mu oba besia ye shishishi bi na oba na utimi kan ye shishishi bi na na hwe boso me nkono abayo a rade hu ye mobo kwabra me mu akwaba Denwa. Yeah, when you now uhishi bi ansa na. Nse me de. Na wura mu na emusie ni bi amfa fo. Enya asem ketwa. Wow. Asem ketwa. Omo hefa. Oh, nkran he na. Ye edise adwuma edi wo enya faako. Ya fatema, ya fa nkran ha no. Afa bebre na ya kan ya mabom. Where they just a teaser. Into obana na to ho eno okasa. Obana to ho. Obana na de negu se bo mu se plate bi so sa. Wo hwe na obobodin. On say opioid na aba no. Ye wo mbebre. Ade o say dia. Ndro na opioid. Na aba no. Ndro no doso. On say na say ya health minister any FDA for ecotin no bi. Mediate ekoye. Ndro no doso. Na dia ekoso ne say this ya omobodin ni red na ani e ba kopɛ. Red ni ye ndro na omofa ni na ba kopɛ wom na mo yetiti din red. Ba wo komu a documentary be maye edin no do ahoro a e wa bonten so e na edin no krampo no enu bi regu busu o we ni ye red no we ni ye red na no fa no royal sa royal red na we ye hwan
we no so we no so e woni din ye be bie okay ono no mo bie ni saa na e wo mu white omo bia no mo aprego mo nsem e bi tafre no se de ya quote no ya na da omo mu bie so obie so na woni nyansa se de ono quote ade no wo mo pese mo ye high wow wo fa no bia wo de na bia painkiller na se bi sabon no fa for a different purpose altogether into wo hwe mo de na mo bie we ni se obie no de gu ni nsem e bi tafre no se o tafre tofe e bi su de fra energy drink Inti indro na ba no dɔɔso ba na nsenyi na uhwa parliament kra kopie mu ho no ma ma hye bedwane okobisa speaker say Mr Speaker do you know red na sa semi na nsen so BBC fo edi etira akoka akire mu say India ene sandro ni ade eba be nim say Ghana ha so ya eti boys ne nom ye hu say nkrofo deda wonam na wada ne ade na esi no Adom TV ade we dey say hwehwem ne ehwe de nti nkrofo na ma mo deda nti hu asem ani say ye dey try go hwehwem a ye hu ndro a womonum nti feature we be ma ye ndro no ahodo nti ohwem a kakra na hu ge ne de kire no enura mo types be say so far there menya be over 10 types yeah yes a red and they just back red in the red no cry with din ahoro e be friend Putin e be friend the king just say e din no doso nti baby akoye no omo ye group ana say the honete one say ye de ye fafa ye hwehwem na ya copy be ankran hanom am mpese me bobo e bia na omo woni ankran hanom e bia wo motai wo no e doso ba fa ko a ye call one of the places I me call ye no baby amini obaye di nkomo yi oho no wo mo ho a mo ye omo adwuma omo ne nam bi omo so ya no pa na omo ne nam street no so ye adwuma omo tonton phones ni ade bi kikanka ho omo pe customers omo ton nyama wo stores no e bi kikanka ho nti omo edura na adwosa na omo no de ada omo so ya no pa nso a na omo afa bi na omo fa according to omo no e bi wo ho a omo energy ebi suma omoda ebe depending the way you be fan no nti sa wo ko edwuma no pasa na oba esi ono se oso kwa anopa ofa baako na wakotwetwum kakra wakonum GH gold no so ye weed no so ni high grade nti gold na amount for to no omo gold ni different nti GH gold no so ye no so another high way of almost be get high into offer a drone na wafa GH gold na to so na wa bo cigarette ba kwa aka ho obey o so yes obey yeah o mami no mo hwe na nkura no we oni omo anati ono mo anati high grade nim oni omo anati oni ne kunu osa wo kunu se ne kunu de say me ifo a na omo nyina ahyehye na omo de awo ba na drone na adwo de a hey we dey see enya ne fu picture na menhwe no nsembum nkra no wo o hwe mo fie be say kitwa no I think within around 7 about mema radio hu mo boate sa high grade nyama cost royal red yes nyama cost was street so ati also onum na why dey onum na why high e bi si onum out me dey adwuma e bi so si onum a pressure cause wa abrabo mini ade no onum an ne refi mo nhwe nti almost sorry the daily end feature we took us through their daily activities or sorry anopa then obey for the first thing obey then obey to us so we have detailed information about how their daily activities no echo omu pia bonten so I then juma na omo ye omo ye den yeska because I dey we uyi baako pill ne baako a omo say 10 cedis mo nhwe nti obi num be 10 a day obi kra to make am be 6 bom na wa mene nanum ho a eho no no hu so onum wi a no why say ya say ni ti ko sha gatamu I know Jesus sutro na etumi anya ne om wow yes interestingly o bona so sisi ana na me study ti sa dia oba he no ni ti ewura form bibie kra na obaje on kai whoa and we have visuals of all of them ade kra na woje kra hu se woje ni baby kra enso na ni guso Yehowa amema guy serious serious na okono koto omo na omo friend picking e dey na picking omo time say different
say oh no baby down, they have a whole different way of communicating. To almost say a picking anytime they say what to a drone no they cigarette kakra boss and I say reading kakra boss na afano and foul ya won't pick it. I don't know yet on here. Very well. One must say a do how much on pharmacy. A bit so one and so say boys need be a while. Woman and a man do bomb which ya or Tom para, ya or Tom painkiller. Yeah, but he be shame. But I and Cassawasi. See your uncle for or motor or motor, or money or man, a war will be more one or motor. You need be so dim come. Ah, and from see hey. And from see her. I know she. I know she. Into the video, Bema no bonnet, yes, no. Or no, or far. O the good in same no we be so. Now what afraid. Or so no man a high. Now I bought energy drink nego. So let me be so modern tina energy drink no now more time bobo. I'm so modern so no far and fausa. Na o mo pe energy drink a dear fan or pay who. High. No I high. Do you mind that na? Do you mind why you trying to refine how? Do man no ya with me aye with me anya hon den aye. You say oba na be no. We oba on o church anyama no. Nti wo hwe plate no so a obehu say ndo no dooso. Plate no so ye wo red ni wom. Ye wo green and white ni wom. Na wo hwe no wanya be. Green and white ni etimaken. We also 28 years. Yeah? Yes. 28 years. Na ntiri wo nko anya be 30 kwa. 28. O 28 ni kuno ne nete wo 36. Yeah. Hey. 36. Na he na papa uhu baby omote. No, baby, I'm with it. Oh, my God. Be my videos, Nina. Wow. Each and by my all the videos. Woman said, "Oh, my bravo." Yeah, bet you they have a full video, no documentary, no. Now, no thing. Pa. When you know, okay, count him red, and him said normal. And the usual red. In your womb. And a red is just one of the substances of fat. And of far red number one and your shade. Or are they? It's like a camboso. And almost say any red no, any cigarettes in alcohol, any weed in alcohol, into Omoka can fra. But then from see a better. Yeah, more detail. It's no. Unim red or unim green, they are red and come be brave. A documentary ever. Jebre for my oba besia 28 wow we were 28 ni tiri hu ko 40 years wahyehyia ma ni tiri hu ntini Erade hu ye bobo a wawo ma omusa ye memo a na ono omo na tie ti sankra we no omo nyini no omo de na omo hunu de na omo tie nti obenyini bre wo ho kra be bre wo ho obewie na wo de bi a watete ne kama abɔ no so kro no abon tu akun sa we nipa zei adwen papa bi ani wo mutirim oku a ohun sa akokɔ odi wawu a onwere because ono na brabo no street no so a serious so pa nti no ebe ready na fe yensenso atimi aka tie da se emfa osi ha kwabna shine ni team no ye adwuma pa nti ye be koma mbotema ye krado odi ahosepe eto so edi ama birthday celebrant mam fam kwabna tana Iwe birthday na no oshereko oi ene abusuan di won ma wo da yen celebrate won so what do dey we me dey we the last month yeah so dey sa nti yen share happy birthday enko Emma Gordon Kojo Owusu Ochiame DJ Amus friends welfare group obuase and awomo wish Gordon Kojo Owusu happy birthday Richmond Wadaroma Esro Fato sona Ochiame ne welfare for no hunu aha nti Gordon Kojo Owusu ne daso no happy birthday won kwaso Erade nhira onye okese na o manso mfra domu enkwa domu eda say happy birthday afei happy birthday nkoma Jackson Apia and Jason Apia Ohio USA hono wo umame Veronica no papa Mr. Apia and I will show happy birthday Erade nhira Erade nyo kese kusi so be kese pa afei happy birthday nkoma Doris Gidi Majo hey happy birthday o papa Bernard and I will show happy birthday Yami shra na mirefi ena ya de obidum bi kwaku adukumi ye menya na picture afani so
bɛmɛ na nkwaso nyame nhyira wo nyame nyɛ wo kɛseɛ na ɔma so mfra adom mu nkɔ adom mu owura Ernest Kranten Edukuni nkwaso happy birthday nyame nyɛ wo kɛseɛ kɔsi sɛ wobɛyɛ kɛse paa na afei mia medɔfo Mrs Sewa Mejo efia Sewa Mejo Mrs Mejo wo nkwaso UK na obutuo nyame nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ kɔsi sɛ wobɛyɛ kɛse paa tie kwaba